Chama TV assalamu alaikum annoɓe hande gara ka émission men hotire Fouta ɗum an noon ko 14h 15h mais hande arɗe fuɗɗi ɗen mi dara ko leere mo fuɗɗen d' abord 15h 1 minute ɗen e 16h 0 minute hara e gayni ka émission men hotire Fouta hiɗon andi hotire Fouta ko tullen ndi e waɗa joni 14h 30 15h 30 par ce que haɗa jama mi juulude donc ara mi salmini kala mon ɗawro mandade Jama TV partout adnal naw ɓe Côte d'Ivoire ɓe Italie ɓe France Espagne Belgique Portugal ha memoyi États-Unis Allemagne e salminama hara ka Afrique fof kadi ko onon jeeyi émission hotire Fouta animé par Dj Bella Diouli mi salmini miɗen kew moƴƴo wonde noon hande numéro men on ko anda en tout cas iɗon andi souvent ka wowɗe wadde kon ko émission ambiance 100% ambiance lundi jeɗen fof min noon joni 14h30 wonɗen e fuɗɗade naafi hande mi tardi 30 minutes mais 14h30 fuɗɗotoɗen 15h30 émission hotire Fouta laaɓa poy sino woodi invité mi yewta on si ala mi yewta on kadi goɗɗum go mais iɗon andi lundi kadi 22h 23h ko émission laaɓa poy he en ara e laɓɓingol piiji ɗin fof e nder ɗeɗo balɗe ɗon andi no woodi piiji buy ko wowla ka yaasi alliance presque wowla piiji goy c'est en arta e laɓɓingol ɗum ici même ka scène mon Jama TV ono wonɓe wakkama ɗo fon ɗo ɓe darnan ka page Facebook ɓen mi torike on mi jeeji on o arowo yoɓingol ɗon canal ɗon so ari yoɓingol ɗon canal wiye o yoɓata tanki o artirali Jama TV par ce que vraiment ko gagnane ɗon gollirde wona fi goɗɗum ko par ce que o tawi télévision ko enen jeeyi et puis o faala buloko de pijigo sale wotta o yoɓu par ce que ko mbuɗi mo gonɗo e consommude onon kadi kamon kon no wela on produit mon on no wela on donc haray ɗum fof mi salmini on d' abord avant tout mi salmina coiffeur ɓe fof surtout fembayɓe lamɓe donc mi salmina kadi le président de l' association l' alliance de la sous région o no enne monsieur Jamala Bari Bantingel toujours si ɗo mi fuɗɗoto émission kanko mi fuɗɗorta par ce que c'est long fort donc o waɗani guinéen ɓen piiji ɗin boyi mi arta e mon sibuɗi ɗo seeɗa e arten en torki Allah kala mo Allah tagi sattede mo yo Allah ittono jamo ƴere kala noon ɗo waali yo Allah rikkimo kala nangaɗo soka yo Allah yaltirmo kayen kadi o kon activité ji makko ni haray en hewti ka émission hotire Fouta Jama TV si tawi noon mi fayal tun addanan ɗon taw clip goto ndaren si arten ka fensa to si mi jonnon kay numéro téléphone o pour yon wawa participude kay émission men hotire Fouta ɗi ƴewri sa tawi tun goɗɗum no waɗi ɗon pere addu par ce que lakara e hoore mum excusez technique bon ñakkata quoi par ce que ɗo gandi hay goɗɗo maya jekki tun goɗɗo maya ok haray hay lakara ko sabu natite mi yetto d' abord activité programme ji Dj Bella Diouli e hoore mum ko joguiti kon par ce que ɗo gandi 3 décembre l'an 2022
ko tawi gawo comment on dit ça ko fewndi gawo wala mo de yo pullo futa nyamo jabere puteno no yeggita pulal ko fewndi ka télévision wo ko direct ka téléphone ma ndara kon ɗum fewndi ka télévision Jama TV actualité ji ɗi fo waɗa ɗi hara en salmini kala mon ɗawrama en tout cas ino ɗo hara en jonna numéro téléphone on no wowiri noon affiche mo ka e petit écran men télévision Jama TV 78 watten 116 82 38 78 116 82 38 enen onon e tike bela joli si tawi tu raga bamban ɗon no ɗon adnala walla raga bollal mi darano mi wedda bolla seeɗa par ce que hiɗon andi ko sati ko laati le 31 décembre ɗen arde mon si Allah waɗo jaɓi ko bon sur bon he ɗon andi alliance akkatago ɓe akkata ɓutta alliance de la sous-région ɓe akkata ɓutta no meilleur promoteur Guinée au Sénégal ɓe wi wo he incident alamo heɓata ɗa dogina oto 40 ans ñandotre en tout cas liɓa oto ngal koyngal ngal gotal hela ɓe maha ngal laƴa balɗe ngal feewa yaha ko ɗum woni aduna mo heɓata incident e golle mum honɗum hara wawali golle mon siɓɓe hara mi weltanike o min alliance de la sous-région arde mo he kono mi wolata taw ɓayɗon andi ɓe arali ɓe yiide Jama TV kono ɓayɓiɗo ga mi hulɓina on de mi andina on ko fewndi acca mayi si tawi wadda Big Soul 224 wondude e Billo Laxo Aribo ko kamɓe woni équipe on France fewndo hiɓe gollude ko andanɗa hoorema en tout cas ça marche par ce que si ɓe impliqué ɓe ƴetti culture men ɓe laɓi haɗo e France hiɓe impliqué ɗum e pulal hiɓe yiɓude ɓe waɗi raga bollal ɓe arta raga bamban on andi raga bamban o kadi lo ko raga bollal ɓe waɗi haɓe kani ɓe arti raga bamban on faami donc aduna on konen ko doy haray kono mi yewtiri on tun e salminen Jio Diallo ɗon andi mariage ɓiɗɗo makko on koye samedi arowo Dial Diop ko Dial Diop e mariage o watta ka hoɗi ɗon kala étage ka makko hari ko Thiaroye kono ɓe itti mariage on Thiaroye ɓe artirimo Rebeuss ko wiyete Dial Diop sa feƴƴi tun malisi on traversegol ma ko ɗon haaji on waɗata en salminimo salminen sere makko on foppo kadi wona o ma o salminen e siraɓe an Kajjatu Pitawa no Ummu Hawa Taari kadi salminama salmine nene Fune e Binta Jawne salminama kan kadi salminen kadi wano Aissatou Koundara Mariama Mboyri ɓenno fof no salmina ko moƴƴi wona seeɗa salminen kadi e Aissatou Bari depuis Grand Dakar ka sere Madina Hulali salminen Nafisatou salmine Ramtoulaye Sarane salmine Wuri Hawa depuis Lagine fewno ɗo mo yeehi to mariage donc salminen kadi wano l'association Portal Fi Bantal pour la solidarité ɗum ko homɓe ko monsieur Abdoul Bambara woni président on ɗon en salmin ɗum mi salmina monsieur Sidi Ndeye le président jeunesse e moyen Guinée on e salminama mi salmina président moyen Guinée on monsieur Souleymane Bari commissaire salmina kadi président coordonnateur Bantal Fi Portal Ballier on no inne général Yagouba Pikine onno kadi salminama salminen kadi monsieur Wuri Thialéré président l'union jeunesse l'union au Sénégal onno kadi salminama kanko monsieur Wuri Thialéré en salminimo salminen Habiboulaye salminen Maki ɓe fof ɓe salminama depuis Kermel fewn ɗo haray mi acci aɗa andi c'est la famille mi salmina kadi afdel on fop kala mon ɗawrema ko afdel ndey fello o tigi salminama réunion maɓɓe on ko hanki waɗuno ɗum noon ko Medina wanno en tout cas en salmini jama on fop e lande ki so tawi fof hewtono yore jang e salminen président on kadi aussi depuis la Guinée Conakry no inne monsieur président aftel on depuis la Guinée no inne monsieur Mouhamadou Bari Barkere Jolil bon en salminimo kanka depuis la Guinée salmina kadi ADKP on si minnima ADKP koɓe Jolil e Kenkon e Pellel ko ɓe wiyete ADKP en salmini ɓen ɗon kadi ko feewi en tout cas en accali hay e goto salmina kadi ɓe Bourowal Sila ha Kurawal ɓen kadi salminama ɓe Ndeylo Afia ha Ndeylo Mangol kadi salminama ha hewta ɓe leyfita ɓen fof en salminiɓe arten ɗon wano yummito kalata nde a hewten jungol ha aren han Sangere yahen Kamisi de Safa ha hewten ɗon miriji Saleya et tout ça ɗum fof en salmini par ce que ɗe gandi
anda ko gikke aren kadi tunni jale dungil cewgol fop salminama donc parce que ko enen hawti harami do wette non jama fo ko pay kumo woni ka télévision jama tv soutenez mo merci Ibrahima tunni jale parce que suba haraka ko mo connecti ka jama tv merci mi salminama ko feyi gorko suusay depuis montagne rouge kankadi o salminama acca mi sikki tun hande émission men ko mi yinni ko 100% ambiance mi salmina kadi hoɗuɓe wakam ɗo ɓe fof surtout ɓe ala feɗɗo dade télé on ka écran maɓɓe en tout cas vraiment c'est un peu gauche mais arawe sallah jaaɓi tawata ko waɗa ko ma waɗa ɓay ma waɗa acca koko hombo fewndi ɗon en daari binet mali ɗon andi mi falno ara numéro no arde lanɗen jamma fi binet par ce que binet depuis neɓi wala goɗɗo ari ka déjà goɗɗo ari ka buum jokko gonga wala fo ɓen salamu aleykum oɗo bippay woni sa bippiti lan ɗum mi tawete kamo mi yeetikema ɗum voilà haray ko numéro téléphone kono affiché ka petit écran non 78 116 82 38 78 116 82 38 l'animateur guinéen ɓe fop mi salmini ɗum e mi inni kadi ko teddungal ɗe maɓɓe anniversaire an on le 3 décembre ñani night si allahu lan ɗon jaaɓi tous les animateurs ok mi salmino pay koye noon staff ko anndanɗoma ko ɓen woni golɗude anniversaire le wano Billy Yaya kanko DJ Lamzo ɓe fof ande ko staff on noon vraiment pay koye no wakkili kamɓe kadi fewno côté culture guinéen on et puis affiche ɗa faala moƴƴinat ɗum vraiment hara bon no laaɓa no foti alors que si Allah jaaɓi si anniversaire on hewti ɓe fof ɓeɗa ka plateau ɗo jamma on anda ko hombo woni koye pay koye acca mi faala si tawi mboma no fewndi ɗon adana par ce que hande mbeɗa déjà programme ko clip on ɗum mi watta par ce que jamma no dela wiya min mi programme ɗum ɗo jamma no de mbaɗa ɗum ɗo c'est pour cela hande mi ar tum minni o jamma o landi o waɗen ɗon mo clip mo wadduɗa o way teddungal mi teddinayɓe mi teddina mawɓe amɓe mi teddinayɓe mi teddina mawɓe maɓe mi yurminayɓe mi yurmina rewɓe men ɓe mi yurmina fayiɓe men ɓe jannem fayiɓe men ɓen wonen kadi nene goto hara wona baba goto dankode leydi men won ay nafa ɓiɓɓe men ɓe rewɓe ɓe dolatake rewɓe ɓe yennatake ko ɓen woni nene meɗen rewɓe ɓe yennatake ko ɓen woni bandiraɓe rewɓe ɓe yennatake ko ɓen tigi dankoto en teddinemɓe nafa leydi men ndi en dankoto rewɓe men ɓe jajaɓe jam filan wonaka jikkuran jajaɓe hersinilan kono ɓe jam filan Ombo jamfina wadila nundo Jamfa moja DJ Samba Bokanko jamfila Nabila Lady Senegal Nadi lanko mianda Johnny Lampigi Oyarni lanko mianda Johnny la micro Odani lange yeso population Guinée et Sénégal et Nigérienne Fono nderto Owoli ni mipiji fo mianda O arresisrimi Oyeyi niveau mondial Lako fier singolan Mi wulini jajirabe ambe Mi wulini minyirabe ambe Mi ersini kodirabe ambe E jamfila ONG Guinée O fok mi do yafini yemo Yo minyirabe jajirabe kodirabe E bandirabe am E jamfila jamfamo jam mianda E jamfila Sina dun debbo yen attaque Pay kunko yo danke Wona yo forcé E jamfila E jamfila
jam fa moƴƴa Voilà, merci beaucoup. Ara salmini jama fo don kebe o morceau clip mboma do pour be anda ben ko hondum addi yo mboma wado clip. Mboma hidon andi ko santere jo Guinée yimo musique pastorale. O yi watora o yi wara poda. Mais kanko ko pastoral ngo buri basade edi poda on. Parce que be moderniser poda on ka musique pastorale. La même chose que la musique poda ka musique pastorale on ka poda. Donc o yalti tourner o wadi tourner makko ha ka woddoto don bayo hewti Sénégal comme no wiri non esa dio mar job no heewi donc andi artiste jo ko hondum welnata hirde makko ko si public yo noti kemo donc o yimi morceau mo da horema lagi ne fo contestation morceau non manam titre morceau no wiye wadu hayona rewbe ben non décidi ONG wonbe ONG Guinée be fo décidi Afrique fo dal be wi morceau o wela o moƴƴa koma morceau mboma wada ko jama on anditama ko ha be dari be porte mo plainte après gerda don ha vraiment Allah hibbindi en salligi mum o wadi o morceau pardonnugol jama Guinée on fou ONG ji dum fop e kala kadi mo wadi mo musindo ko yimi kon ko du wadi o wadi o morceau o wi warno Sénégal DJ Samba adno mo Sénégal nyammini mo piiji yarni mo ko duwaka jonni mo micro wi o yimu o yimi ko duwaka on kadi arisiri mo yeyimo sur nouveau mondial. C'est-à-dire on a un morceau wada do ka studio c'est juste que morceau wada do e hore podium public on no aderude mo yimude andi yimo kan kadi arayno fitawi pijigo sa witum be wo a continue. C'est pour cela que o wanno morceau no wadu hayona kono musique joni sa andi mo yimo wadu hayona yettoma nono mais yeydo tourne pendant un mois me de wonde tourne on si o yimi ha ko ganda ngoni jamo ni wadu hayona mo morceau no tegede o jippo ya lawol makko donc parce que andi kanko tigi erreur mo wadi on. C'est pour cela que sorti album makko do kadi mo sibbe andir ton si mo kala hebi ka blokira oya o blokaymo be indi mboma si tawi wadali o clip o morceau be porti mo kadi plainte ka sorti album makko do batti do be wi mboma wada clip on naba ONG di fo d'accord kadi clip on won pardon mboma so kon anniversaire makko. C'est pour cela o clip do men profite mo wadi mo henya e kedugo ka tourner amen en tout cas clip on kadi resisi be kadi be pardon mo mena wattane ngilayne yimo be kay mo ten ko do andi no di pijigo sa hebi sabu bondo si wodi pijigo no be yenna do nene baba hatta continue yimo gongol jammune nyoy mena si tawi be andi tum anda mari talan en tout cas fede on tan do yida wadde ko faalla ko be kala anta problème de donc mboma ta wattu dum do interdit voilà wadu ayana menen medon kidu kono debbo go wiyanno wi bela melina o wi depuis mboma yimi wadu ayona worbe no suusiredu joni mo nanda ko wadu ayona très bien rewbe kadi ko dum benna awada ayona oh akasa voilà merci beaucoup 118 116 82 38 acha ko dum hande medano information do hande mboma pay ko ngamen non menen ko pay ko ngamen ko mo ni hande kadi mboma ko mo telimile men habay pay ko ngamen ko leymira non beti voilà be leymira be fo salminama ha heddo live be andube kadi be na on fo mi salmini de leddi wobbe ton salminabe de voilà leymira leymira fo mi salmini de mi salmini leymira côté voilà
voilà côté ka won ton salminani ok haray toujours den do ha e 14 ha e 15 27 minutes hebuɗen émission on taw sikkuɗo siwi ene wayla gaɗa no fodde baro mi ema seeɗa no hande la welti et puis la welti ko Jama TV par ce lawdi free on yi plateau tout ça kono mi yetto hunde wotre wakamo ngaccite télé on ko par force sina ɗum goto yoɓata mago e copain kendula fay acca dije hande ko a dije man ka régime ceerno mi voilà o yi Fodé Barro kanko wona noon hay ka plateau ɗo haray mi salmini kala famɓe Fodé Barro aussi kala famɓe kadi Jama TV ɗo gandi Jama TV ko télévision man ɗo mo million wartugo ƴetti tan l'homme fort DJ Bella Dioline million numéro téléphone 78 116 82 38 merci mi salmina Amadou Badiane salminimo kala ko woni fewn ɗo mi salmina DJ Bouba Lagine ke ici au Jama TV salminen kala personnel ɓe golleɓe Jama TV ɓe fof mo kala man ɗaroma en tout cas ino anduno émission mon souvent waɗay haraylan salmini ɗum mi salmina kadi wonɓe kandade ka page Facebook ɓen fof wonɓe adde keere ɓen fof kadi ɓe addali ɓen kadi aɓe addu donc par ce que ɗo gandi hande télé on dal à 95% ka page ndar tombo ha ɗo e kikiɗare e guereguili technique woni ga kon fof wawen jondirde piiji ɗo gandi programme ji buyno arde programme ji no arde programme ji no ɓayno arde en wolata fimajji taw ha ɓe ara ɓe nayi hiɗi arde voilà miɗo marno otteji goto ɗo jeeji wayi moyne Mamadou Saliou mi salminimo mi salmina kadi monsieur Amadou Bella Tailleur Aslem kankadi o salminama monsieur Amadou Yero Parcelle kankadi woko yeeyowo fruit on kadi o salminama en ara e makko émission spéciale fi makko Salla Diaby salminen wano Kadijatou français wonɗo Pikine kako Thiaroye en salminimo Aissatou Mali Thiaroye depuis poste Thiaroye on kadi o salminama salminen kadi kala wonɗo l'association ji ɗin fof sere fotti foli sere nene goto sere foli rewɓe sere beldam kadi salminama sere sarrival Mamadou Binta woni présidente on ɗon kankadi o salminama mi salmina Boubacar Horeya ɗon andi Salla Diaby ko kanko won tête d'affiche ka Podaru ka denna ka mariage Jiwo Diallo mariage ɓiɗɗo Jiwo Diallo on Salla Diaby haray ɗon andi samedi à partir de 8h bimbi kala tawaɗo ka alliance de la sous-région koye jaw taw hewti ton mais vendredi d'abord ka sortingol lakkiri ndin ko à partir de 17h ta foppo hewti sortino lakkiri ndin Jama TV yaha kadi couvra kala ko sere on ɗo watta Jama TV yaha ha hewtoya par ce que ɗon andi ko enen hawti donc c'est comme ça mariage on début au fin Salla Diaby min holla yo mokka télévision mon Jama avec reportage professionnel kadi par ce que ɗon andi hunde fof ko hunde kono ko ɗon min woni fuɗɗorde e ngar Salla Diaby haray si tawi en ñimi ɗon yahay ka régime ndaren ko on ɗum régime on kadi addanta en seeɗa par ce que hande miɗo andi télé on naabu woni mo e ndarude par ce que probléme technique no woodi mais ka page Facebook ɓe ndaratamo ko ɗum haɗi appel ji ɗi nduuɗa mais inchallah ɗo e jeudi prochain arowo ɗo ara en waɗi kala ko watte ko fara woni stabu en gollay golle men ɗe salminen Mara caméraman hande mo jooɗi ɗo mo ndara bon voilà e ceerno aussi non min salminalima jiwga men gotum kayno ga kum tayre kum calere kanko kadi après mere fi makko mi salmina kum quoi donc jiwum dane hum hawru kum merci beaucoup acca guiɗo Jama addu ça c'est nombaji de bantuñel c'est-à-dire souvent mi yetta Jama on analyse ko mi waɗata kon ɓe siga ko sama kala ta goɗɗo minimise goɗɗo par ce que si a minimise tun goɗɗo un jour viendra a anda ɗum ko honɗum wonata ko ɗum ɗo woni ka nombaji e grand P si a ndaari grand P komo wawata haala grand P ko adde mon ɗawrema fewɗo ni ko boni boni mari 80 ans walla 70 ans grand P devenu star
hande grand P hay sa sorne be de avion sa sordal be économie warata o jawata avion tellement que ko Allah jonni mo kon jaka ko ni wadre no mo Allah jonna mo ci wadi piji don kadi hande grand P sa adda mo cina suite e hotel o walo tako ka no suite ko be andu be no andi ko en be andabe no andi ko président be walo to don si yehi ka hotel ji si nabama ba si voyage kaka suite be walo to dum ko dum woni chambre burdo e labede e fodde on e der hotel on grand P ko dum lana to ma donc hande ibe grand P Amadou Amlo comme no nombaji wodi non Amadou Amlo bay kon ibi Allemagne ari hayni photowal commandeur photowal nombaji di yewuri essere addade clip nombaji s'il vous plaît photowal nombaji tume donma le clip pour que wa yewde chama ko honnu nombaji e Amadou Amlo no ardi parce que faut que wada histoire ko seeda jama anda ko honno woni donc si clip on ari joni mi holla on avant tout d'abord mi yeton ko hondum kanko nombaji o gollayno golle makko den ko hondum acca s'il vous plaît régime voilà donc tege voilà on y fondoni ni daru voilà merci beaucoup daru nombaji ni imo dari ko conciɗi o watto ko sabbuɗi conciɗo waɗi mo star kanko ko photowal o fotino bantiŋel ka boowal ka maɓɓe o waɗi o postingal photowal ɓay o postingal photowal Amlo yingal photowal ka Facebook o landi ko homboni e wi ko wiyete nombaji bantiŋel et puis slogan makko ko ndara ɓeyda et puis exactement ko ndara ɓeyda parce que man kala ko ndarɗa nombaji a ɓeyday donc Amlo wi iwi Allemagne ari haalaji ne wi no faala yide nombaji noon no bantiŋel ko fembowo ko wañowo mo mari bare jeenayi jinnaji nayi donc ɗum ɗon ko nombaji mari ɗum ɗon voilà dijew daɓɗon ɗon donc mo mari bare jeenayi kanko ko ɗum ɗon sadi ko wañugol ara femba ko coiffeur ju kadi o femba ka bantiŋel mais o yehi Sierra Leone o waɗi Sénégal o waɗi Libéria o waɗi Gambie parce que Aïcha nani clip makko ɗon andi o waɗi ɗin ɗon piiji ɗo keli fof mais o tawi ko lajjine o wata yahude wona en tout cas o gonna golle makko ɗen bantiŋel ka maɓɓe nombaji ndaruɓe ne ndaremo foti très bien donc o yimo ɗo ko ɗum ɗo listi makko sen jiɗin dolokaji ɗin c'est-à-dire paɗe ɗen linete on kufune on hara foppuno yaadi goɗɗum kala ka be façon mo mari couleur goɗɗum ngo ko wiyete nombaji bantiŋel ndara ɓeyda si on feƴƴi ɗon wari ɗo ndare no poserie hari nombaji o yimata nombaji fof ko andirmo ko wañugol donc re ko joni ko yimata kon ko wañowo Amadou Amlo ɓay addimo naadimo e Aaron wallitimo e piiji ɗin fof en tant que guinéyenjo mais en tant que pullo Fouta wakkiliɗo ha waɗi sifari studio par ce que goto tinnama ɗum ɗo kanko depuis au début komi yani nombaji Dakar ɗo o waɗano soirée Soweto veto mo anda milan hara waɗi paɗe juɗɗe no gasi mi wolani woɓɓe ɓe anday e nombaji ɓentemo seeɗa seeɗa ñande gomi mbiye lajine miɗo yehi tourné bantiŋel min e jume de téléminé min tawi nombaji ko nombaji dañande fembunolan alors musidɓe nombaji ko ni ardi ha haddi ko hari nayimowo nawa ɗum hay fusi ko juste o waɗa studiji tun o watto ɗi conci o daro bantiŋel o ɗumanno si haji makko yeehi mi anda noon nombaji no mari ɓeygu mari ɓiɓɓe avant Amlo yiwdemo ça je vous rappelle mi yani ɓew ɗum ɗon imo mari ɓeygu mari ɓiɓɓe avant yo Amlo yiwmo mais hande regardez nombaji o mele men addimo Dakar ɗo vraiment partout mo wayatude fewn ɗo jamanu apprécie ko woni wadde kon ha o woni joni artiste jo international il est devenu un artiste international kanko nombaji ndaru ɓeyda bantiŋel c'est-à-dire grand P e côté base Guinée walla hoto Guinée on mais nombaji e côté moyen Guinée on
soutenez-moi encore une fois ha joni nombaji no continue wakkilagol par ce que amlo no continue wallitagol kanko nombaji amlo darnimo galle woni sabo darni galle woni sabu hande nombaji ƴawa avion yaha woni sabu hande nombaji ko ɗaɓɓiteteɗo partout woni sabu hande nombaji siyano go kase o waɗante donc o yaha o joua o arta nombaji woni artiste international haray ko ɗum ɗo mbarno ko mi yewta e côté nombaji ɗon andi ko Ndaaru Ɓeyda kanko wiyete Ndaaru Ɓeyda nombaji voilà aray musidɓe wonɓe dadde ka Jama TV vraiment haray miɗo wettani o moƴƴa mi andini on souvent si Allah jaɓi no gasa yontere hande en ara histoire Bagada Wonson donc kadi wuri en ɗaɓɓita biographie Bagada Wonson on are par ce que à chaque fois Jama TV jamara no falandade histoire artiste ɓen e ko honto ɓe rewri ko honnomi jaar maɓɓe on ha ɓe hewti kaɓe woni ɗon si Allah jaɓi e humpodire Bagada Wonson en adday to sene wodi ko anɗen e makko seeɗa yewte fi ɗum ɗon par ce que ko neɗɗo wakkiliɗo côté musique urbain o arten kadi en arte kadi ñande go e Habib Fatako et tout ça arten kadi e Ceerno Mamadou par ce que ɗon andi min e ɓe artiste men ɓoyi wonde jonnan ɗon clip mo jonɗalan o DJ mi yara ndiyam par ce que ɗon andi akasa may
Voilà, wayni yaade signé Petit Ba pay ko wana darma en tout cas kanka do wadi piji bu e musique guinéen Petit Ba kanka di ko fuddade o woni kono en tout cas mo wakkili e film carrément e o yi monsieur ke do Petit Ba bi 3 clip wadade simi fayali parce que premier clip o wadi mo deuxième wadi featuring kadi mo wadi o clip do kadi wayni yaade e don andi fen do mari morceau mo darma Petit Ba si tayna ya animo o morceau don woni number 1 ka historique ka TikTok ka Facebook et partout ka darda o taway en tout cas morceau no gollirede moƴƴa en tout cas merci et bon courage aussi à Petit Ba en tout cas min ko mi wiyata ko bon courage et bonne continuation parce que man hunde den ala ko ari tun hebi ko doy wadete laaro hande bon kanka do invitama do joni ay artiste be guinéme ben hay si tay be bata kase buymo be fala on mais be rata ka auto ka leydi o gonga mabbe be mari on droit mabbe don donc be ara avion e hore doy be hewta be jippo ka aéroport be jabbe en tout cas be adde be loger donc kono non kadi wota be yeggito piiji didi no wodi hande weli jango no metta wota ndaru fi par exemple sa ndari jour morda on arayda mari problème goddum go yalla dandu en sikkude gayni ara gaynali c'est un peu nous satti c'est un peu difficile donc ara pour cela que minni Petit Ba merci beaucoup et merci aussi artiste guinéen ben fo mi salmina non mi weldi be am daña baynan fen karobe Kadija Bari Binet ça c'est impeccable Kadija Bari Binet wondude e kanko bunki voilà sabi si mi salmini kanko Kadija Bari ñanna ko jiwum wakkilimi côté musique pastoral guinéen mi wi ali Kadija Bari no ɓuri fo wawde yimude kono noon Kadija Bari hewtoɗo o ko ya hewtomo wallahi azim no gasa noon ɓe wi giggol ngol no fota feere nden ɓurda mais Kadija Bari ko jiwo wawɗo yimude mo doit soutenede merci aussi mi salmina Binet moƴƴa Fatou Senta ok ara kankadi ɗon andi o jombanoma fenɗo kilim makko on yalti ɗon wawi darde par ce que ko soutenugol artiste guinéen on salmi Ceerno Mamadou mon ami mon frère par ce que on noon ko weldi an noon ressource on ɗon no waɗi secret ji ɗenɗaroma en tout cas entre kamen c'est bon merci Habib Fatako aussi hande fomi hande mi salmina artiste ɓe merci à Karim Paykoum aussi kankadi mo salmina mi salmina Sanusi Mas par ce que a wi Karim Paykoum du ya Sanusi Mas en salminimo joni noon neɓatara e waynodiri par ce que woni 50 et quelques minutes 50 minutes 15 émission men on woni neɓatano ede temps ko clip goto mon okkuɗon ɗo mera mi wayno ha e jeudi inchallah jaɓi par ce que hande laaɓa e poye ala kekiɗe haray ko redivisé wonta ka télévision ga no gasa ko redivisé sen fotti waɗeten ka laaɓa e poye pour ta émission waɗu vide mais hande e ala ha yontere hande haray heeɓi invité ɓe kadi anduɓe en tout cas ko voilà ɓe anduɗen si ɓe addi ɓe apportena e jama on ko ɓe darata ko donc jeudi 22h 23h min ni ono wakam ɗo sale yoɓugol abonnement ji mon ɗi tant que télé Jama TV arari de jewri may ka dernier clip abajo mi wayinto may Baby, arwa dengi gol seda. Baby, seluti dina banka mada. What I been nano? Baby, arwa dengi gol seda. Baby, seluti dina banka mada. What I been nano? Ko arbenel bilang nange yalta inge jema. Ko domi donna kandi yange bota ko poma. Gigol no maridole single nangi no yola. Mi iro mi tallo mi lando sita wiko gonga. Maro si tardo birndo iro si jora.
Odo ojuta sako wana na miliunu. Odo osemba sako wana na midongal. Odo ofanda sako wana na minaila. Baby, gigol mangol aminai, baby, gigol mangol fijinai, baby, gigol mangol jalinai, baby, gigol mangol bunkinai, baby, arwa den gigol seda, baby, seluti dina banka mada, watai benano, baby, arwa den gigol seda, baby, seluti dina banka mada, watai benano. Gigol giro no yurmi fijir tage mindo mi jalata sita wida wemi. Gigol no wuli ni kono sabu mami gondi sintali. Gigol no feki ni kono sabu mami mi wangaki. Dewi watalando no velami, Dewi watalando silangidi, Dewi minno wala no lan, Dewi watawulu miari, Dewi watalando no velami, Dewi watalando silangidi, Dewi minno wala no lan, sheri watawulu miari, giro vela ebude mimi ebi, Abdul Malik onko yondo mi mali, mindo mi hale mi wachai du no velambe. Kadi ka émission Hotrien Fouta mais jeudi ka émission ndaru yidara de no 22h 23h aray bela joli salmini jama fo kala yirno kay no yidira yo lanturi yallu yafuye salminen cameraman be mo ka régime be e kala mon daroma en tout cas hari no mi jori Allah bu rasta émission on waday min ni no hande ko problème technique marden partout e sare den fi télé mais inshallah si Allah jabi do e kiki de ara e gayde dum don bayno andi Jama TV naka bumi naka dika suudi haray ko sati ko lati le 3 décembre teddungal le mon l'anniversaire DJ Bella Joli long he min le 31 décembre ara e mon le 24 décembre kadi men ara e mon parce que programme bi no wodi ka décembre no ko ni tegoliri mais naka anniversaire DJ Bella ko don fuddade attention de nyande e wada piji kadi kesi si Allah jabi Jama TV kadi ara hollira on kadi piji kesi min non samedi si Allahu lan on jabi haray kaka Jio Diallo Jio Makon Jombede inshallah dum ko Medina Rijal Diop donc haray jango sere makon e mardi fop lo nodita yahu parce que do ngandi samedi ko faya merci kala yino e nanno no yidira mi torki mo yo yallo yafo e wi ka Hotrien Fouta yontere hande si Allah jabi kala bay po yontere hande si Allah jabi kandaru yida jeudi inshallah merci beaucoup ciao.